Nangga maka da iya tu ada dekna wading pasi campur agama syariah dekna wading pasi campur nareko si tetangi tapi selama dekna si tetta syariah wading yake guna wading ipake itai mami raja ki aga tapi kau masalah aga pi mengaji aga pi silaturahim aga pi maring kalinga angka toni sidekana kor berbagi berkah kadece mana ngiro kecuali nareko angka to mami raja barakna sewa ni letong angka toni biduanna angka toni makan dana angka toni botokna tania mi raja na salah iya ilalangi na pigaw salah angka to minnaw ko basige angka to mabo ko basige kira-kira masigi nagatarutong atau iya to mabo ita tapasu masige na irutong tania masigi na irutong iya to salay ipasu makotoni sininna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Riolode napai pamulai hikmah Isra Mi'raj yesohi Wilau si pemang ati macinota mapacita untuk ikiringan suratul Fatihah ridua itu pajajiat tak kuatau pekeluarga tak guru-guru tak ia pak guru ki wabil khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barik kuam mengi acara tak sohi napa barakah kifungullah subhanahu wa taala na tarima malampu isinin na amalata mancaji wasila lalang na ilolong pamasin fungullah subhanahu wa taala. إلى هذه النية ونية صالحة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Sini tomato malabik kang nrang sulusur malabik kuya manang kehadir. Pada loni main to pada syukur maraja. Lori sese araja aku sengen na Allah subhanahu wa ta'ala. Puang iya si mata pada bolu-bolu iki nikmat. Pamasena na niya papinyaman. Biningitan niya pamasena na niya papinyaman na Allah subhanahu wa ta'ala. Uraman nasa makada. Idi gaga ki maku ku itu datu damat depu. Angkangan na nawerik kifung Allah subhanahu wa ta'ala mata untuk makita. Ido cili untuk maring kalinga.
Itimu untuk mak bicara. Barekuam mengiaga. Sinin na mati rupam masena papinya menafung Allah Subhanahu wa taala. Ini lumanang itu matu pertanggungjawaban nah. Sehingga siti naja ki idi atan nafung Allah Subhanahu wa taala ipakai guna madecing itu papinya meng. Alhamdulillah angkangan na kegiatan tayasuhi termasuk decing insyaallah risesena nafung Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan ringi mapas salam ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ina karena nasabak Nabi ta'na Muhammad sallallahu alaihi wasallam angka kimaku ko itu datudan. Benengi tenia nasabak Nabi ta. Itang angka ki pigaw ide cengi, tang angka ki mite de cengi. Tang angka ki wat dipasilengangi. Kegela lam malampu lolo ngapam masina fuangi nenia kegela langiya imaja. Nasabak Nabi ta'na Muhammad sallallahu alaihi wasallam angka ki misengi sengi deceng. Isengi lalam malampu. Isengi kege tepe, kege asalangang. Na isengi puwata ya dari tufung Allah Subhanahu wa taala. Na sitinaya untuk risinin na ummakna angka ki masalawa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yana tumatu salawata mancajitanra makada ummakna ki nabitta. Yaitu mancajitan. Nawadi jaji nasabak salawata ilolong ki syafaatna ay Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sini tomato malabik kan rang selusur malabik manang hadir. Ko tanga-tanga ita den re acara ta. Sinin na iya napigaw inabaca ibu-ibu ta. Ya. Manas sama kada Nahdlatul Ulama angkani tawassulna angkani yasinanna angkani salawatna imanas sama kada NU Ahlus Sunnah wal Jamaah upanas sama kada itu ciri-cirina Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Pertama, akidah mengikuti Asy'ariyah Maturidiyah. Upakuling. Itu peta mengikuti Asy'ariyah Maturidiyah. Angkani okoro salah sedina sifat-sifat 20 Tapala maning kapang wujud kidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsi wahdaniyah qudra irada. Sifat 20. Apa angka to makut ku tauhid na bagi telumi dina pada akidata dina pada ia ipahangi ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertama, akidah mengikuti Asy'ariyah Maturidiyah. Nomor 2, dia bermazhab. Aga bu? Bermazhab. Ku utanay ki makukoy mazhab aga ki. Mega na kapag pusing. Iya ustaz, sampai aku mazhab Syafi'i. Di rumah tu isengi kumajin ka mazhab aga ngare. Harus itu isengi ro. Salah siti ciri-cirina Ahlus Sunnah wal Jamaah bermazhab. Maka cuy risalah sid di apa mazhab. Yang pertama kan mazhab Hanafi. Yang kedua Maliki. Yang ketiga Syafi'i. Yang keempat Hambali. Mayoritas to Indonesia bermazhab Syafi'i. Kurasa-rasa yang kehadir yang makukuhi golongan nama mazhab Syafi'i insyaallah. Jadi narek ko angka pahang, angka kelompok
angka golongan maka da iya de ubar mazhab de wakatan ni selesai dina mazhab wa guru manang mazhab de mi gaga wakka coy riset di mo yare ga de gaga waji wakatan ni sit di mazhab. Ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menolak mazhab, memegang, mengikuti satu di antara 4 mazhab. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti tariqah tasawuf mu'tabar, tidak menolak tasawuf. Apa angka to kelompok makukuhi napa kafiri na tolai tasawuf Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti ajaran tasawuf mu'tabar. Ia ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Termasuk nyokor alhamdulillah denre tap napitaki ibu-ibu tak amalan-amalan Nahdlatul Ulama. Engkau mana lalan niyo? Sebagai warga Nahdiyin harus jolipan nesai apa rata-rata ya hadir muslimat NU harus ki maca ditujun na ini ibu-ibu nareko angka tahu kelompok golongan tulin apa bid'ah ki biasa ki runtuh bu biasa atau sering sering yasina ki matu bid'ah sih Mamulu kimatu bid'ah sih tahun baru hijriyah neraka sih tamai matu nuzulul Quran bid'ah sih sesak sih biasa kiruntung apa kro dito gagak kue okumi kampuku aku baranti itu gagak kue magai nasaba idik mato si tongenna magai na idik mato ko itanaiki magai mu yasina magai mu mamulu magai mu miraja pusaki wi magaro kacuy-cuy mi kapang dete isabali wi na biasangan na to kelompok-kelompok hinasaraki maka da iya tu to mamulu iya tu to mamiraja iya tu to yasinangi hadis doif mana na paake tani hadis sahih biasa ki man kelima apa kro melemah hadis na dei paake hadis melemai ide tapahangi maka da jumhur ulama mega topan ritata na tarima hadis melemai dalam persoalan fadailul a'mal. Memang melemah hadisna. Tapi ajak tak lupai makada jumhur ulama ta mega topan ritata baik dari salaf ataupun mutaakhirin na tarima hadis dhaif ia melemai ia malasai selama dalam persoalan fadailul a'mal. Aja tak lupa ya. Jadi kau angkat tu pasal kai hadis melemah. Tupan rita anak kigunang itu hadis melemah. Walaki akal barakang ini. Maga na ipake hadis melemah dalam persoalan fadailul amal. Ia tu hadis melemah pa bu. Angka 40 asera persing. Upakuling. Angka 40 asera persing. Wadi jayi hadis na Nabi tak siaga 40 asira persing angka to 50 set di persing itu nia hadis na Nabi tak ya rega hadis palsu imalemah hadis tapi angka kemungkinan hadis na mo Nabi tak sehingga angka syarat-syaratna kege waktu wadinya ki gunangi hadis melemah angka syarat-syarat engkau harapan na 40 sera persen untuk ya kegunangi. Peku carana tali ka kira-kira iya roh hadis ya rega dek. Tali kira-kira tak kegunangi. Dia patapahan. Ya waleki akal barakang ibu-ibu. Aswaga pasau ko kani guys sa kampung.
Aswaga pasal apa? Oh, dia apa sah? Pasal apa na pala? Aswaga? Aswaha na yala. Aswaha pasal apa? Tiba-tiba ang kabali bolata, labo uko, yolo bolata. Makutana ki. Bali bola. Ang kamu garubukang ibalo ko pasal apa? Miloy man ribuk kalakin na. Maka di bali bola na dito pahangiro. Kira-kira ang kasi di 40% ang kamabalubukang. Tapi dito dipastikan 50% wad di jaji di gaga. Kira-kira tataki lo pasaya regade. Loki. Apa melo iman ribuk kalaketa. Ipastikan ang kamu harapan nama kadang kebuka apa pasai maku ni hadis semalamai. Secara syarat dia ketat. Dia nawat di dalam persoalan halal haram. Dia si salah hadis sahih. Tapi dalam persoalan fadailul a'mal wadingi tiga. Jadi nariku ang katuli pasalah-salah kinasabah hadis malam matuli na pakai. Itabali wi makada jumhur ulama baik ulama-ulama salaf ataupun mutaakhirin sepakat imakada yakke gunanya hadis melemai selama dalam persoalan fadailul a'mal. Pada ni nangi yasinaki ko isapa iyo hadis yang berkaitan dengan surah Yasin melemah mana hadis dhaif. Tapi magan atau Yasin dibaca. Apa iya? Engkau hadis na walaupun secara hadis dia lemah, tapi ia dipakai. Ibaca. Masumanga toy tawai ko na baca Yasin. Si tolongan na den re muslimat nuwad di moto na patemu akurangi. Ibaca jolo sebelum kita mulai acara Isra Mi'raj. Makasika apa ko ipatemu jolo akurangi. Mapamula al-Fatihah latu an-nas. Wah. Mateloi manuin apa selesai? Wadi moto sitongan na. Tapi Yasin ipile. Apa iya to siang kadang lelana? Walaupun lemah, tapi bisa digunakan dalam persoalan fadailul a'mal. Mak baca koraki. Iya minasala nareko engka to panrita engka ustaz makda nigi tau mamiraje mammaulu nadek na baca surah Yasin tamera na kapacalan wa salai dek na waji angka to ni ukur tawassulna. Pada din rena jelaskan tawassul ukur. Angka ya to pandita te sing Imam Atha. Nasam makkada ni gitu baca suratul Fatihah. Pada din ini akan suratul Fatihah untuk almarhumah. Ni gitu baca al-Fatihah letu paca purna. Kita rima malam pu isinin na parilo dongan na matawassul kina sabah surah al-Fatihah angka to rituyun na surah Yasin warikadana panguluta Imam Ibnu Katsir la tuqra'u amrin azirin illa yassarahullah nigi to baca surah Yasin sinin na urusan na lino akhirat malumo manang matawassul ki ibaca surah Yasin barek kwam mangimalome atau tongal lino talat turi akhir. Angka mana lalanna? Jinare ko angka pasalah-salah ki karena persoalan hadis dhaif itabali wi makkada topan ritata baik ulama salaf ataupun mutaakhirin menggunakan hadis dhaif dalam persoalan fadailul a'mal. Nomor 2, biasa tuh angka pasalah-salah gara-gara ada tak tradisi
Nangga maka da iya tu ada Dekna wading pasi campur agama syariah Dekna wading ipasi campur nareko si tetangi. Tapi selama dekna si tetta syariah wading yake guna. Wading ipake. Itai mami raja ki. Aga tapi kau masalawa. Aga pi mengaji. Aga pi silaturahim. Aga pi maring kalinga. Angka toni sidekana kor berbagi berkah. Kadece mana ngiro? Kecuali nareko angka to mami raja barakna. Sewa ni letong. Angka toni biduanna. Angka toni makan dana. Angka toni botokna. Tania mi raja na salah. Iya ilalangi na pigaw salah. Tabangi. Nareko angka to boto ko masige. Angka to minnaw ko masige. Angka to mabo ko masige. Kira-kira masigi na gatarutong atau iya to mabo ita tapasu masige. Masigi na irutong. Tania masigi na irutong. Iya to salay ipasu makotoni sininna iya ipigo dalam persoalan tradisi. Iya tu tradisi selama dek nasi tata syariah wading ipigo. Pada nilai angka acara haul mengenang 1 tahun 40 hari atau mat tampung pitung ngeso 40 sona 100 sona kang yero ada dekna maka dah harus payero harus pawen ni telunna pitunna 40 na 100 dekna wajib ada tak miero. Namun dia umumkan ni nareko angka tau mate mak bilan ni kembali bolana maka da wewen ni kesiaganan ni de to na wajib ko angka akatanita angka waram parata wading ipake untuk masih dekat tapake tapi ko de gaga aja tapasai sehingga mega pasala-sala ki makupuhe gara-gara idi mato si tongan Imam Maulu ki matu sira perpetelo ki ya angka nasi bombe gara-gara digaga na runtuh panteng angka na gora na sabak makat dosok kona gara-gara idi mato si tongan na nareko melo ki mamulu soso melo ki mamiraja soso digaga masalah si tongan na iya ka pengajian umum maring kalinga bonus itu nareko angka kotak-kotak na angka bepana iya sengi dakwah ad-da'watu ila at-ta'am si salami majid nareko macerama kina digayan andre ya si salai masumanga tohe kana nareko angka kotak-kotak cede namun tak cede ta dalam persoalan tradisi wading ipake yang penting tidak menyalahi syariah. Yang ketiga biasa tuh ipake kias iya kias yalay hadis yarega ayat na Allah subhanahu wa ta'ala ikiaskan ngirisidi amalan ibadah iya pigaw pada ni rekin ni sempajata kang ini Nahdlatul Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah khususnya mazhab Syafi'i dari komelo ki mas sempaja mania ki jolo sempaja loro barana usolli fardha zuhri unia mania ka mas sempaja loro patan rakai itu kang yati talafuz nia ibaca runia ikias na pakir ang kangan na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat tumelo na umrah ya na baca niya umrah pangulut ta Syafi'i rahimahullah na kias kang makadao wadim mato ipalada ki suara narek kumania kilala sempaja melo ki mas sempaja 5 waktu
Yang keempat, kumacaki pasilengan ngihi antara tuduhan hadis dhaif tentang kias. Agak bidan Rasyidi ada. Kemudian yang keempat, ibadah mahdhah. Ia apa narik kumacaki pasilengan ni. InsyaAllah ini tu gagawat di pasalah-salah ki. Nasabah ia ipigaw mapulo tahun ni mak datuk tahun ni ipigaw agagahi. Dek nama kada tidak berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Ia ipigaw maku kuhi berlandaskan Al-Quran dan Sunnah melalui penjelasan para ulama. Aja teragu-ragu ya. Yang keempat denre macaki pasilengan antara ibadah mahdhah dan niat ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah ya rega ibadah mutlaka. Macaki pasilengan ya sangi ibadah mahdhah ede na wad dingi tambah ede to na wad dingi kurangi. Upakoling ya sangi ibadah mahdhah de na wad dingi tambah ede to na wad dingi kurangi. Pada agamu syahada'i asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sepakat mana itu pandrita itu, apapun golongannya, pasti pada mana yang syahadat tak masa pikir makna dek gaga puasa ngadina pun Allah subhanahu wa ta'ala wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam surana fuangi nareko angka tau mengaku sallam mengaku tau matappa na laingi syahadatna masak bibi maka dari gaga pun Allah de gaga puasa ngadina pun Allah subhanahu wa ta'ala na sompa mo bi ajuk kayunge na sompa mo bi batu-batu marajai angka mo ba na tapari maka dawat dipule ade ceng wat dipule aja sangadina pun Allah subhanahu wa ta'ala berarti sisala ni dalam persoalan usul dalam persoalan mahd. Tabahan pada ni sampai jam 5 waktu apapun golongan tak, agak ketenita, kelompok tak, pada tu sempat jalur tak, patan rakan, sempat jangan asar tak, patan rakan, maghribi telu, isappa, subuh 2, digaga maka dah halus sunnah wal jamaah atau NU, sempat jam maghribin nasiratu rakan, digaga. Karena dalam persoalan mah dari nawadingi tambah, dari nawadingi kurangi. Mumpuni matu kaidah al-aslu fil ibadat al-hazar. As-salangan iaitu ibadah yang bersifat mahdhah, usul. Dek na wading itambah dek na ikurangi maka deki anu harami pigau. Gangkanna engka dalil ia wadi pahallalai. Tapahang. Sila ingang imatu nareko tamai mutlaka. Atau biasa kimakada adat. Iya he, okoni ijtihad na to pandita tak termasuk ni makukuh mamiraja ki. Itu nih persoalan usul. Tenia ibadah. Termasuk al-adat. As-salangan na iya he halal iwat ding ipigau ibaha. Gangkanna engka dalil iya paharangi. Tiba-tiba engkau tu pandrita runtuh set di hadis atau engkau set di ayat maka dah ni gini gitu mami raja tameri neraka pacalan na pong dia nak dingi pigau tapi dia gaga engkau dia gaga karena dalam persoalan al-adat itu buat dingi pigau al-ibaha gangkan engkau ayat ya rega hadis ia wedding paharang yang maceng selama dia gaga wading ita pigau. Sitongan ni imam miraja ki wading ki asos sama miraja. Ni pada ni makukui. Laba ni ulam miraja kengi. Seharusnya ulam Rajab. Ya, mega to pandrita makada tanggal 27 Rajab. Walaupun si salamoto tangga na to pandrita tentang upana kejadian ni Isra Mi'raj. Tapi maga tapi kau di ulas Syabab. Apa dia memang ketentuan? Maka ni gini itu mami raja ri saliwan na ular raja ima dosai haram ni gaga tu ni gaga kegi waktu melo tapigau melo ki mami raja ko bolata wad di mato itu limoka
Ucara meki si bawa lakit tak. Simpan rasa ki. Diga ketentuan na, maka dah harus boku masih pada di mamulu diga ketentuan na, maka dah harus posoko, harus petelo, diga ada miro. Oku kampung ku penra kampung na tomatoy. Ku benteng. Itu mamulu kurtanya telo na gattu. Duriang. Apa onron na duriangi? Madosa ngairo? Di na madosa. Apa na durian to si mega puro? To si drape maga na telo na gattu. Apa onron na telo yokuhi? Dito gawita iti na gattu. Padahal onron na palakko yokuhi. Dia ada. Jadi macam kita seleng antara mahda, mutlaka, gairu mahda, adat, insyaallah. Dia tapusa miti agama apa? Dia tapusa. Dia gagal ketentuan na. Ipada ni rating itu bepata maku kui yulota mana. Dia gagal ketentuan na maka dah harus pergi ke kota-kota. Dia gagal. Niga ciptakan iro, dia ada iro. Maki ada kia sana, puro jelas ngaku masjid. Al-Ansar nangis subuh. Itu syariat harus omacio ada na. Jelaskan idin ring. Maka na harus omacio ada na. Apa angka syariah na rekodek na macio ada na salah itu pada na orang ni. Itu urut na orang ni. Mapamula posina gangkana aga utuna jenarekong kaurane mas sempayang na tutu posina gangkana utuna asani sempayana secara syariat. Nah, ta coba-coba ni matu po imam matu kuasarai mahandu-handu ki mas sempayang. Ya, napa masongku? Oh. Maka demani jamaana muslimatin kerupu iman malah salah asai secara syariah sah na tutu iposi na gangkan nutu na seniro sampajan tapi tama ga ada dia na tama sehingga perlu to ya ada jangan anti dengan tradisi engkangan na seleng yo kampota o Indonesia. Iro di napalanya ya ada napalampuri mi ya pada ni baca doa salama ki riolo tomato atta memang iya napandre tomatena ang kana pusi bolana ang kana anak malajanna ang kana kembar buajana uno pandre manang iro ni letong ke 40 baki na pasti dia silat dan nipu ima maka ni nipu ima kasi wadi garoi cica meni bang ibacanga maka dia wading woi 40 baki lo ibacanga dosa lama puro ma tu ngabaca doa kasi woi uti bonyo mitawahana angka iselengi de na palanya iro ada napalampuri minapalurui maka na rekomelo ko mabaca doa salama aja na tomate mu panre aja na setangi mu panre oli wali bola mu masih dekang yaro yaro mu panre mu giringan ni manu mu giringan bembe sapi mu panre wali bola mu ni akan sidekka na reko masidekka ko angka apalanna iya na romatu apalanna mu ni akan itu matemu. Di na palanya maka di na wadi baca doa salama atau di na wadi ipabaki-baki wi andre angka na onde-onde na angka na banda-banda na di na palanya iro ada na palampuri mi maka ni aja na tomate mu pandre ni kia ni akan isi dekka ko masih dekka ki angka apalanna na iro muniakan untuk palat iri tomateta sini tomato malabikon rangi sulusur malabikon manong kahatir maapai
kota kuasai muihi, khususnya untuk ya muslimat NU Kabupaten Sidra. Tantangan tori seseta ye apa kuita-ita ya hadiri ewe anak darah mana? Kuita-ita dia mau pakai kacamata. Rasa-rasa ku mak kacamata ka luna maya mana kapan? Tantangan to ye ite gara iya hadire. Ya, kegamana ngi kira-kira anak darata? Kegamana ngi kalolo-kalolota? Perlu ye. Ikawadingi butoki kelompo khususnya anak-anak muda. Ya. Remaja masjid ga. Pasti dapung anak-anak muda ta. Apa iya tu anak-anak muda yang makasing semangatnya untuk mak guru. Ya. Tu anak-anak melo mak guru. Demi gaga guru. Ya. Ya wedding pak guru ya kong kegiatan ta. Iya tu poji macaramu ku sitra pak kampung ku matu iya. Iya jaji kelahiran Baranti. Ya. Perlu karena sekarang bermunculan banyak kelompok yang menyerang ahlus sunnah wal jamaah. Kode nama tadda akatan nita ipusaki. Wadi jaji kita terbawa oleh arus. Khususnya anak-anak ta. Khususnya anak-anak ta. Bapak kuita maku anak-anak muda itu inapai kajian si minggu si ulang wa letu bolana apakah pere mana tomatuanna mega iruntung agor de na siera ada tomatuanna de na siera ada ambu na indo na gara-gara mamulu mana kaje mamulu mo pundo al mapa dua itu dinang kena pigo na bita itu mana kaje mamira je mo pergi mega makukui apa de na pahang iparalunna imatun tu padis sini toma-toma lebihkan reng selusur malebihkan menang kehadir. Irodin rebo kota untuk muslimat NU para kuam mengiwading kita jelaskan ri anak-anak dari keluarga ta maka da iya ibigo mapulo tahun ni di maka da tidak berlandaskan Al-Quran dan Sunnah engkalalana berdasarkan dalil yang dipahami oleh para ulama. Kemudian kita maki dari Isra Mi'raj. Yaitu Isra Mi'raj. Malewa ni biasa ni tangkal ingat tentang cerita-cerita Isra Mi'raj tentang perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diperjalankan untuk menerima perintah salat 5 waktu. Yaitu biasa gara-gara idi moto coba gara kita ku mamulu ki penuh masih ya siage gana tello si kotor tau tanre gana tu ku mamulu ki tapi nadapi matu bang itau asara mat depa mani tello na dia mun rumah sempajan padahal wajib iri seseta iya sampajan 5 waktu angkangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj elokai Nabi tak terima perintah sampajan 5 waktu nah iya nama aku kita peringati adakah landasan ayatnya enggak maka dia Allah Subhanahu wa taala kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu qawi Muhammad bi fadlillahi wa bi rahmatihi nasabak pamasena pak berena pun Allah Subhanahu wa taala risesem fabidzalika falyafrahu angkamana ko tumenang mariorannu nasuro ki parentana po Allah Subhanahu wa taala narekunaleki pamase angka pak berena puangi merenuki nasikasikasin na pak berena po Allah Subhanahu wa taala
risaliwan na nawereki Nabi ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kangenna parenta sampaja 5 waktu. Pak beri itu parenta sampaja 5 waktu pamasena puangi aja tak capai-capai. Nah suruh ke Allah subhanahu wa ta'ala mario rennu termasuk ular ramalang pak berena pamasena Allah subhanahu wa ta'ala harus siap pitaran mutta untuk ngutamewi ular ramalang. Biasa tuh kok wani pertama melok tamana ular ramalang mabaca doa salama ki yul limana ngibali boleh yul limana keluarga angka istilata ini makkatan ni puasa ya pitangiran mutta nasabak parentana puangi angkangan na pak bere pamaseno kung Allah subhanahu wa ta'ala ya pitangiran mutta padan ni makukuhi peringatan Isra Miraj aga kandungan nukuro sempajan 5 waktu ya pitangiran mutta kita peringati icasi tepe ipakabarui si tepe imaranuk ya pitangiran mutta mato ko boleh ki mamiraja iya dek nang kena sempajan 5 waktu aku masih Qur'an mamiraja insyaallah mapa mula iya sohi mas sempajan beri jamak 5 waktu na aku masih ya pitangiran nota iya makutu-kutu mau mas sempajan penni mas sempajan tahajud pura mamiraja tau insyaallah isuka pura mamiraja mapa mula matu ko wani dek no melok melai sempajan tahajudku namuni 2 rakaat. Ia makutu-kutu mau mengaji. Boleh mamiraja semangat si mengaji. Ia megai bombe na, dena sera ada bali bolana, dena sera ada tomatoanna. Purana mamiraja na pitangiran nunna. Ina padeceng hubungan na lori pada narupata. Perintah ng Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi ritujuan na sampajan 5 waktu. Aga melo pasalama kinarikutan ni sampajan 5 waktu pa. Tiga aga. Namuni mak datuk juta si dekata. Kesiratu ki menre Mekah haji umrah. Mapasu sekeki. Makasing hubungan tak lori padat tak rupa tahu. Nade gaga sampajan 5 waktu tak. Ita bawa mi matu itu amalata. Ilmu keluturan dia agak taita bahkan aja nama tu ria suri monrino pun Allah subhanahu wa ta'ala matu kona poliki amateang iman nasa tu man nasa itu makasingnya sampajan 5 wattuna na yadek na makasih sampajan 5 wattuna manasa hati-hati na peringaran ke pun Allah subhanahu wa ta'ala resedie ayat والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. Naperingaran ki puangi angka tahu icabu inyawana masarangi nyawana na watakkalina liwa rekena masarangi ro nyawana sibalikanna angka tahu masarang nyawana na watakkalina liwa lemana bahkan to kafere iya dek gageta pa ilalangatinna waktu melo pasaran nyawana na watakkalina tendang lepai asuko na sa malaikai dena melo pasaran nyawana na watakkalina magay apa ni tamiman ni onranna itu narek kumati tawi na poliki malaikal maut sebelum masaran nyawa tanah watakkalita ita memang nyon rata surga ga neraka ga jadi itu mereka nyawa ni icabu itu mereka nyawa na masara watakkalina ini ita nyon ran dari neraka pacalan na Allah subhanahu wa ta'ala naliwa irak na di na melo masara alimu pa kesempatan pun sibalikan na nareko pa kita matata ricapan na nyawata taite surga pamaseno kung Allah subhanahu wa ta'ala liwa niya lemana nyawata itu icap iya mapat tentu isampaja 5 waktu waliki akali baraka ya untuk bapak-bapak ini untuk anak-anak
Para menemui sunnahnya nanai. Para menemuki sunnah. Mau faddi kah? De, made nama faddi. Apa? Isunti jolo de. Isunti. Ini lato-lato sipon isita pak. Biasa icabu isita. Mau faddi kah? Mau faddi? Tapi kung makasing ibius na, tadingi faddi na. Panato ni ibu-ibu kung isesar ki, ioprasi ki. Kung makasing ibius na, dito irase faddi na. Tapahan. Dito rase faddi na. Makotonya na kung kanan isun na, ligaga sunti ibius na, wow. Faddi to ka pa. Na iya tu sampajata, isilekata, isaketa, sinina amala-amala de ceta, bius manang itu. Kung makasing bius ta, makasing sampajata, insyaallah, de itu matu, malamay matu itu ruh, nyawata, masara si bawata kalit, apa makasing bius Kung makasing sampajali mawatu ta bius kami na makasingin na ito tapaki. Imapan nasa. Aba ko de na makasibius tau man rasa-rasa kito mat. Man rasa-rasa. Ko tama ni kuburo Ko itanaiki. Ko itanaiki. Imor rabbuka. Nigasan na puwata. Kira-kira aga tabali. Di kami misang. Nigasan na puwata bu? Al? Ay, madodo seding. Pakulingi. Nigasan na puwata bu? Allah. Cicapi. Nigasan na puwata bu? Allah. Waman nabiyuka? Nigasan na nabita? Muhammad. Lulus mati Wama dinuka? Agasan na agama ta? Islam. Masya Allah. Wama kitabuka? Aga kita ta? Al-Quran. Wah. Lulus ujian mana matu ko guru Amin. Yulangi pakku tanay. Tapi syarat na makukwe, di nawad di tak buka timut tak taparapa isit tak. Di nawad di masu suaray. Nigasan na puat tabu? Nigasan na puat tabu? Ay di nawad di bora tawe. Tatutu itimut tak taparapa isit tak. Aja na masu suarata. Nigasan na puat tabu? Mak jelong kena mak jelo ya aga. Palopong Waman nabiyuka? Nigasan na nabi tabu? Di nagagam matte. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Angkatumatu nang kawattu nakhtimu ala afwahihim tatutu manang ipimutta wa tukallimuna aydihim igama bicara dua limata wa tashhadu arjuluhum masabi widwa yajeta bima kanu yaksibun sininna iya burata bigaw rilino itanya timutta kumakasing isang panyata natanay ki malaikai Marabuka niga puamu mataru ilimata kuade Allahu Akbar. Akasingan na amalata. Aja ta capak-capak. Apalagi ye bigo maku ya sengito matepe. Pasti tu bata-bata ki ang kamu pa pakutan na tanay ilalangatit makri ang kamu garwapalan na.
Biasa masih dekat ki maka letu mo garo atau ikiringan ni sidak atau mateta maka letu mo garo mas sempaja ki yang kamu gajero apalan biasa ki makutana apa pasti biasa ya seng itu matepa engke pakutana apa kuna mas sempaja subuh ka maku kuhi kamu garo letu mo garo na tarima malampu mo garo pung Allah Subhanahu wa taala itajama beman ni purna pannasa pung Allah Subhanahu wa taala nga koram malabina inni zanantu anni mulakin hisabiyah materi asori monrinna buangi makdep manaki kita menerima balasan dari amal yang kita lakukan mate manaki itu inni zanantu anni mulakin hisabiyah makadami mengat masih dekat karo biasa maka dekat engkau garo apalan oh engkah insyaallah engkah masih dekat maka demi ni temana ni apalan di sini na iya tapi kau imaku puhi ini semana pun Allah Subhanahu wa taala ni semana bakar itu juna to ide na sempanya engkau seti naraka ipas saja khusus to ide na sempanya matu kota mau mana ngi suruga jamaana kanie amin amin itu kota makiru suruga pamasina fuang mati rasul monrino fung Allah Subhanahu wa taala amin engka ipapinyama na werki fuangi na bawa ki joka-jokari rina raka pacalan na fung Allah Subhanahu wa taala lu kemakita ita wah tama kiri suruga ini tapi ite bali bola ta wih kasihna engke bali bola aku makutana ni masalakakum fi saqar agamu fi go pinaraka saqar ni bali bola na ni taye qalu lam nakum minal musallin biasa ro tuku tuo ewita kilo kemas sempaja bereja mari masih manang karode na macina-cina di kulomas sempaja wang kalinge robat tawe ko masige makasi paring kalingaku na de managaga cina-cina atto na atiku makadabang ito ko masige na de mana wale motor iugasi magati lumas sempaja masalah ka kumfisaka aga mo figori na rakasaka dia na sempaja na iya tu matatta dia na makan na pancaji bawang ipuangi matatta untuk makita lalu kau kumasigi itu tu mak beri jama elepaki dia na makan kebetulan itu laba kau kumasigi Allah Subhanahu wa taala itu bau kau kutu makotoni do cilita dia na makan tangkalinga bawang ibangi Allah Subhanahu wa taala maleki do cili pareng kalinga iya wadi mangkalinga no decengi ita pake kuna ba decengi limata makoto ba yeta na mereka disi ngofong Allah Subhanahu wa taala yena tu matu de soringon rinna puangi de gaga alas kita diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala waki gunangage matamu do cilimu watakkalemu angkamoga sinin na papinya mangyana wereki pun Allah Subhanahu wa taala natiwi untuk madepe risesina pun sebagai hamba yang bertakwa itu pakai guna lali wattutta sini tomato malabik konrang selusur malabik ke manang kahal letutat tesi lagi panita depa dia tu bata cau depa iya sedih cau itambah bicede kurang lebih dua ngesumani ular ramalan kurang lebih dua ngesumani ular ramalan yaitu untuk tamaiwi ular ramalan dua wedding ipas sedia pertama al-istidadul iman yang kedua al-istidadus sih yang pertama al-istidadul iman tepas sedia tepat tak untuk mutamaiwi ular ramalan
tapas sediai tepat. Yang pertama, al-isti'dadul iman. Untuk pas sedia tepat ia wedding ibigau pertama ipakabarui tepat tak. Maka di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jaddidu imanakum, pakabarui manang itu tepat mu menang. Makutane sahabat kaifa nujaddidu imanana? Ibekoro cara ana ipakabarui tepat Nabalwi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamegai baca la ilaha illallah. Riolo mutamana ular ramalan isti'dadul iman yang pertama. Ipas sadia tepat yang pertama ta pamegai baca la ilaha illallah. Yang kedua, tentu selama si tau bujur mapamula labena ular ramalaton riolo letu ia sohi pura tentu makada mega dosa mega adorakang pura tapigau dosa tak rifuang dosa tak lori padat tak rupa tau pasti ya ro akele barakanna nareko angka tau madosa tungka mipu idosa na si taun na bawang si taun ya si taun na bawang ini nareko angka tau tungka mipu idosa ya bara nama belewi napa angka tanran na te cicak ko rupanna wo mak belei kate cicak pura matu yero idina sempayang angka si te cicak kira-kira penuh ni kate cicak ko rupata maku poe si taungi ai rasa-rasa mak dampol lah ni. Nah sinin nalah sayang kemana Pak Burana? Pak Burana dosai al-istighfar. Tapa mege baca astaghfirullah. Tangerang mana dosa-dosa tak? Nah itu dosa dua. Dosa tak rifuangi. Nah dosa tak ripadat tak rupa tau. Dosa tak rifuang Allah subhanahu wa ta'ala. Tafuada ni makkada. Astaghfirullahalazim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Buang dampang sini dosa-dosa aku. Sini na sampajaku pura wallahi puang toba kemana ipo. Dosa-dosa na mataku, dosa-dosa na do ciliku puang. Limaku ajeku sini na watakkaleku puang dampang imana. Ifwade matta itu mutta astaghfirullah gufirat dhunubu walau kanat mithla zabadil bahr. Nak dampengi dosa-dosa tak puangi namun iya tu dosa tak pade busai ritasi nak dampengi riulu mutamana ular ramalan tapa mege baca al-istighfar astaghfirullahalazim astaghfirullah. Nomor dua, dosa tak lori padat tak rupa tau. Khususnya kerabat. Karena dalam pergaulan sehari-hari dalam kegiatan sosial pasti ada pedi hati. Wedi jaji tersinggung. Ya, wedi jaji lah sesere hati. Nareko angka salah tak dosa tak lori padat tak rupa tau. Iya betul nak dampengi puangi nareku silap bakeng hati ki. Dena cocok maka deh puang pura winno sandala na yanu po dampengi ka po dena cocok harus silok ke bolana tabi pura tu biasa lenya sandala tak iya malai dampengi ka. Kode nak dampengi ki urusan nama ni. Idi lepas ni. Maga ni ko mate ustaz. Ya. Mungkin biasa tahu. Ya, pakatuna-tuna ugau bawang wi mo salah ada kau kuro tawe. Na depa sedima milo dampeng. Ikuniro carana sininna amala amade cetta etania keng untuk rialena. Masih dekat kita sidekang etania keng untuk rialena. Ayakam mana mati beryasuri mondrin na fuangin ale amalata.
Ibang kero gitu. Itu mo pe makukuhi. Si pala bakang ati ki. Sinin na iya pedi ati. Ang katoje maka datu kumilo dampak kita pemaka da dampeng elimu. Migo mapa kuro. Si pala bakang ati ki dampeng elimu. Ale namani. Yang penting purani di lepan di. Urusan namanya ale na laur rifong Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama din rin, untuk mutamiwi ular ramalan, tapamigay tapakabari tapat na sa bawirik kadala, ilaha illallah. Yang kedua, untuk pacingiwi ati tamutamay ular ramalan. Sini na dosa-dosa ta, tapacingiwi na sa bawirik kada, astaghfirullahalazim. Dosa ta rifuangi, nak dampang imanangi, nareko ang kadosa ta ripada tarupataw, ang kakisipalak bakang ati. Nomor 3 untuk mutamay ular ramalan maddepe kiri sesena kung Allah subhanahu wa ta'ala iro lalanna melalui salawat risesena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapa megay bacay Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ututui ceramah hikmah Isra Miraj na sa pakutana ayato si makutana biasangan na nariko macara maka jamae makutana imaku kuya makutana tayi pakutana ku hindi makada wakutana bawang nigi to muli jawab isiddi mo bawang upinre ki Makkah umrah amin sedia memang ni ang katelu pakutana ku pa bu nigi to muli baliwi selesai dina na bawang aja na telu si dina bawang upinre ki Makkah umrah. Wah, semangat ni. Ang kanang icakarud du tapol milo matana. Milo menre Mekah. Ya utu ye cara mak. Nigi tau mule bali jawab siddi mu bawa. Ya upendre ki Mekah umrah. Ramalan baja berangkat ki insyaallah. Pokok kita nama raja mak damalang ngalepe. Eko kurang duit balanceng utambai. Ya, ang duit balanca 10 juta. Nah, gratis umrah, duit balanca 10 juta. Eko kurang mo boleh ki HP eko. Tapake ma tu ma foto-foto kur di cawi. Telu ye. Siap mana nih? Siap. Ite ini ke pertama Makkah di mana? Ya, telu bawang. Niga pertama ayen upendre Mekah waling duit balanca 10 juta utambah si di HP maka sini HP baru. Nah pertanyaan pertama penasaran ibu nah, harus menasai jawaban takwah dina wadi Makkah da wallahu a'lam puangi bamiseng wah harus menasa dini terima jamaah makada Allahu a'lam we. Lah itu HP. Pertanyaan pertama. Kira-kira Pak, Bu, swaga ki matu mate. Pertanyaan pertama. Swaga ki matu mate. Swaga. Boy yang kemakada sujuma doang ngasumun itu dia terima wallahu a'lam. Aswaga bu senega Selasa ga Rabu ga Kamisi Jumat Sabtu kong kemak kada suara ba hati-hati ki suara ba itu ya dia isengi laba isi kamu berdua pakutana nomor 2 mak baju aga ki matu ko mate ki ay mana semoga mak baju aga ki matu ko melo ki mate ko baju aga majil ba aga ki majil ba na pale majil ba aga ki majil ba putih wah man rasa mana gitu ay dua nih dia pagaga di Bali nih
Kamu apa sih di? Kamu apa sih di? Terakhir, kira-kira matu memeloki mati dalam keadaan agah. Tongamoga, tongamoga, manasamoga. Dalam keadaan agah, nalepuki ga oto, nalepuki ga sapi, nalepaki ga tawe. Wallahu baik, amang umrah. Ku pertama sih pe menghape ku kantorku. Kesimpulan. Kode teisengi makada swaga ki matu mate. Kode to teisengi makada mak bajuaga ki romatu kumelo ki mate. De to teisengi makada aga romatu tapi go kumelo ki mate. Aga pita tajam. Aga tatajam. Selama engkau mau pinawerek ki pong Allah Subhanahu wa taala umuru napin rangemo ki puangi tapakti guna madi cengi kesempatan tak jangan menunda-nunda waktu tapi gau isinin na amala-amala madi cita nasaba iya mituwat di matu pasalama ki lido akhirah. Allahul musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.